Mukuru w'empanuro z'ishengero rya Rubanda District Mary Waguma Tumirire hashaba abaturage kushajikana insima kikafunda Evelyn gwakubana kwatansa n'abandi bebembezi otire no kore ibintu byinji atakabire mu bebembezi abantu tushendekeza kikafunda tuze kwereka abanyarutoga kugira ngo Rubanda turena ngo eze hamaku kandi turonda bebembezi abakwatanisa n'abandi bebembezi kikafunda tushazire mu kumuzamu mabega kugira ngo tugende mu bayini kurba parliament tuyika district eyo muhereza buraruko bashabire sente zirugeyo twayika district tuzikikire zije mu bantu wa Rutoga abaturana bagira ngo buno bwire bwo kushajiko mu ntatwire nabakwatiraho bare kugira ngo kikafunda aya mbere Rubanda mbye magara yabakorera nguto utireho no kuretera abantu burema mu birwabo ubugari n'ibindi bintu nyamwinji ebyo kureta ubugari ebyo kureta abashaho ebyo kutaza computer mu mashomero anyetaga nkora kuri rebyo byona atijo rebe ebindakora mwahurira nangwa abantu mwa ampana karawe mwahurira ubiya banarondo bushagishi n'inzima Evelyn kikafunda yatandika ari kwereka abanyarubanda ebyaje nabakorera nazo muri report zanje abantu igana nshaje na mukaga tukabashemereza hari kamugongo tinakoma n'inzima Evelyn nashuba nakore mikago omuri Seattle muri America nashaka yo bugari 2050 abana bitu n'abazire bitu abino burema hamibiri yabo n'inzima Evelyn kikafunda yabahereza ubugari n'inzima Evelyn kikafunda yayongera yagira ngo Rubanda District netenga abakugu mu kushakira abantu ikiri kungaruza n'ebintu bishatu ejo kubanza nindeba ngo parliament yanda neyendo mukugu kandi insima Evelyn kikafunda ori oyino bukugu omuku deliberating a policy kandi era kwatirana na economic empowerment economic development entebe mu cyaro munyishengero muri Rubanda hisimbiraho abantu babiri kandi insima Evelyn kikafunda ayisimbiraho nko muntu atine kibina makuru agashakwa Cosbat amanya omuri Rubanda